Aba, kaya bing Giant Lantern Festival ng San Fernando, king 100 commemorative coin series ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na kabilang yung Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando kareng 12 manimunang kapiestan king bansa a ibida king bayong 100 peso Philippine Festivals Commemorative Coin Series ay present king Malacanang. Magpalwal yung BSPing Silver Commemorative Coins balang bulan, manibat January 26, ating limitadong produksyon na 3,000 na piraso balang disenyo. Bistamat ating niyang legal tender value in 100 pesos, ipisaliyay balang barya king 5,000 pesos, uli na ning precious metal content at limitadong minting. Kaya berin king serye ing Sinulog Festival ning Cebu City, Tan Okni Ilocano Festival king Ilocos Norte, Kaamulan Festival ning Bukidnon, Mariones Festival ning Marinduque, Pahiyas Festival ning Lokban, Pintados Kasadyaan Festival ning Tacloban City. At yula naman keti reng Miyayaliwang Festival king palibot ning Pilipinas. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balita ang tutuking balen, susuyo.